First of all, in bill padate, खास करून conversion, the government likes these conversions. It looks like, especially land conversion. आणि जेन्ना हे कन्वर्जना बिल हाडिल्ले पहिले म्हाका दिसले कन्वर्जना बिल हाडटले ज्या पर्यावरणा विरुद्ध 39A विरुद्ध जे 17(2) हाडले तेज विरुद्ध आणि आज जे गोंयकारांचे हाल जाता तेजे विरुद्ध ही बिल हाडपाची गरज आसा. हो सरकार आमकां फ्रायडेचो दीस आमचो प्रायव्हेट मेंबर्स डे कट करता आणि आमकां दॅट इज आवर प्रायव्हेट मेंबर्स डे म्हणजे आमचो अधिकार. आम्ही स्पीकराक सांगलेले आसा की लँड प्रोटेक्शन जे पड आहा हे लँड प्रोटेक्शनाची बिलां आमकां हाडपाक जाय. आमचे फिरदीन बाब रिबेलोन जे बिल दिले चार्टर दिला ते हाडपाक जाय. बट दे आर नॉट गिव्हिंग अस अवर मिडियम. आज हो सरकार लुटपाक मुखार सरलेलो आसा. हो लुटमार सरकार आणि ह्या सरकाराक डायव्हर्जन करपाक लोकांमध्ये फूट घालपाक अबाउट कॅथलिकांमध्ये मुस्लिमांमध्ये हिंदूमध्ये फूट घालपाक हो प्रयत्न. आय हॅव नॉट सीन द बिल पर्सनली. द बिल हॅज टू बी प्रेझेंटेड इन द हाऊस and then I will discuss. But when there are already laws in place, when any sort of conversion can be dealt very strictly if it is forceful. But when I'm a citizen of India, I have the right, and it is my in the constitution what I eat, what should be my religion. Someone cannot dictate that to me. It is my right. It is my right and my responsibility and आमचे संविधानान दिलेलो हक. आणि हे जे पण आज हे बीजेपी करपाक सोदता ते जातीमध्ये धर्मामध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न. अँड दिस टायप ऑफ प्रयत्न विल नॉट वर्क. गोंयांत सगळे जगभर खबर आसा गोवा इज अ लिबरल स्टेट. गोंयची जी आज टुरिझम बेल्ट आसा, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, other parts of the world come to Goa because Goa is known to be a liberal state. Today, the minute the BJP comes, je baile tourist ashille, one of the main reasons is because of this non-state actor. Je baile गोंयांत येता आणि आमचे जे कम्युनल हार्मनी आणि पीस आसा तो पाड घालपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. And whenever the bill is tabled, we will speak to this. पण तुम्ही म्हणता की अँटी कन्व्हर्जन बिल गोंयांत नाका म्हणून. No, 100%. अरे कायदे आसा. Why do you need something when there are already rules? We are not in the 1940s or 50s. 25 years back, everyone is educated today. Everyone has an equal right. It should remain like that. कन्व्हर्जन जाता गोंयांत जाता कन्व्हर्जन तुमकां दिसता. कन्वर्जन जाता जाल्यार तेजे एक्शन जावपाक जाय. फोर्सफुली जाता जाल्यार दिस इज द लॉ अँड देर इज ऑलरेडी अ लॉ. नाउ वाय डू यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन समथिंग अँड क्रिएट ट्रबल? FCRA bill कितें केलें तेमी, that also was bought. So what are they trying to do? They are trying to create a divide. The BJP is known just before the election to divide आमचो हिंदू भाव, आमचो मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव मध्ये फूट घालपाक हो प्रयत्न सरकाराचो आसा. खरेंच जरी तर तुका कन्वर्जनाचे बिल हाडपाक जाय जाल्यार जे 39A आसा, जे 17(2) आसा ते विड्रॉ करा. वी विल सपोर्ट दॅट वेन यू विड्रॉ. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.